Hivyo alafu tuende kwa neno la Mungu. Tunakumbuka ndugu wengi sana, tulianza na kwa safari, sasa leo wamerudi nyuma, ninalia machozi. Ninakumbuka ndugu wangu sana, nilianza na kwa safari, sasa leo wamerudi nyuma, ninalia machozi. Siku zinapita, hazirudi nyuma, tujiweke tayari, Bwana Yesu anakuja. Siku zinapita, hazirudi nyuma, tujiweke tayari, Bwana Yesu anakuja. Siku zinapita, hazirudi nyuma, tujiweke tayari, Bwana Yesu anakuja. Amen. Amen. Tekereza nawe abashuti bawe bitwa imirimo waza gukora mbere. Fikiria na wewe rafiki zako ambazo ni kazi ulikuwa unazitenda mbeleni Ugitangira, ulipoanza. ubungubu bakaba barasubiye inyuma abashuti bawe. Inawezekana rafiki zako hao wamerudi nyuma, Kandi iminsi yo ntabwo ihagaze. tena siku hazishimami. Umunsi ku wundi irakomeza iraraniza. Siku baada ya siku zinaendelea mbele. Kandi icyo maze gusobanukirwa cy'iminsi mike yamaze, Tena kile ambacho nimetambua kwa siku chache ambazo naishi, nuko niba Imana yarakugeneye amasaha igihumbi yo kubaho ubuzima bwawe. kama Mungu amekuandalia masaa 1000 ya kuishi katika maisha yako, Usibye amasaha wabayeho mu kutamenya, isipokuwa tu ambazo umeishi bila kujua. andi masaha yose wabayeho uzuzayabazwa. Masaa mengine yote uliishi na kujua utayaulizwa. Icyo kintu nacyo nagitekerejeho. Kitu hicho hata nimekifikiria. Usibye iminsi wabayeho utazi, Isipokuwa hiyo siku ambayo umeishi utaramenya ukuri, bila kujua ukweli. ariko indi minsi yose wabayeho uzi ukuri. Lakini siku zingine zote umeishi na Isaha unajua ukweli. n'umunota n'isegonda tuzabibazwa. Saa, dakika, hata sekunde tutaulizwa. Bizabintera gutinya urubanza cyane, Hayo huwa yananisababisha kuogopa hukumu, kubera uburemere bwabo. kwa sababu ya uzito wa hukumu. Icyo dusoma ijambo ry'Imana, Tusome neno la Mungu. turasoma igitabo cy'Ibyahishuwe, Tutasoma katika kitabu cha Ufunuo, murongo wa 20 gusa. Ufunuo 20 tu. Aravuga ngo, Ibyahishuwe umurongo wa 20, ibice 3. 20 sura yake ya 3. Aravuga ngo, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Amen. Amen. Mureke tuvuge ijambo ritoya ngo, Tutazungumza neno ndogo tu. gukingura gusa ntibihagije. Kufungua haitoshi. Hari ikindi gikenewe nyuma yo gukingura. Kuna kingine kinahitajika nyuma ya kufungua. Twongere tuvuge ngo, Tutasema mara tena, igitangaje suko Yesu aba muri wowe. cha kusangaza si Yesu amo ndani mwako, Igitangaje nuko uba muri Yesu. bali cha kushangaza ni wewe kuwa ndani ya Yesu. Amen. Amen. Igitangaje suko Yesu aba muri wowe. Cha kushangaza si Yesu kuwa ndani mwako. Igitangaje suko njewe Yesu aba muri njewe. Cha kushangaza si Yesu awe ndani mwangu. Kubera ko biransaba step nto cyane yitwa gukingura gusa. Hiyo tu inaniomba step ndogo ya kufungua. Yesu akama yinjira. Na Yesu anaingia hapo hapo. Biroroshe cyane ko Yesu yinjira. Ni rahisi sana Yesu kuingia. Ariko ikintu gitangaje kandi gusaba umukoro munini kuri njewe. Lakini cha kushangaza na kinaomba kufanya kazi ngumu kwangu na kwako. Nukuba muri Yesu.
ni kuwa ndani ya Yesu ama kuishi ndani ya Yesu. Wewe Yesu kuba muri wewe biroroshe. Wewe Yesu kuwa ndani mwako ni rahisi. Ariko kuba muri Yesu birakomeye. Lakini wewe kuishi ndani ya Yesu ni ngumu. Amen. Amen. Kandi kintu naze kubona kinini cyane. Tena kitu ambacho nimegundua sana. Kristo wengi. Ni kuwa Wakristo wengi. Mubare munini tuba muri Yesu. Yesu atubamo. Idadi kubwa Yesu amo ndani mwetu. Mubare mutoya cyane. Lakini idadi ndogo tu ni uba muri Yesu. Ni hao ni Yesu anaishi ndani mwao. Amen. Amen. Somye jambo rivuga ngo, tumesoma neno lisemalo, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, nasimama mlangoni nabisha, umuntu niyumva ijwi ryanje twakilisikiza sauti langu, azakingura na anafungua, nanje nzinjiriwe, nami nitaingia kwake, tusangire, tuchangie pamoja. Tugiye kureba, tunataka kuangalia aho umukoro munini cyane, mahali kutenda kazi kubwa ilipo, aho ihurizo rinini cyane riri, mahali ukutanisho upo, nukugera ku rwego gusangira na Yesu, ni kufika kwa level ya kuchangia na Yesu. Amen. Amen. Iyo tugeze ku rwego rwo gusangira na Yesu, tukifika kwa level ya kuchangia na Yesu, step zikurikiraho nuko twebwe noneho tuva ku rwego rw'uko Yesu aba muri twebwe. Step ya kufuata ni Yesu kuwa ndani mwetu, noneho twebwe tukaba muri Yesu, sisi tunaingia ndani mwa Yesu. Amen. Amen. Iri jambo, neno hili, ni malaika waryandikiye ikanisa ry'Laodikiya. Ni malaika aliandikia kanisa la Laodikiya. Ejo yatangiye ababwira ngo yewe mwa kanisa mwenda bazi ko mudakonje kandi ntimubire. Alianza akiwaandikia nyinyi si baridi wala si moto. Kiza nuko mwakonje cyangwa mukabiri. Kizuri muwe baridi ama muwe moto. Nitako muri abatunzi kandi muri abakene. Nyinyi mnajiambia nyinyi ni matajiri lakini nyinyi ni maskini. Kiza nuko mwebwe mwagenda mukanguraho umwenda w'igiciro w'igitare. Kizuri ni mkuje mnunue kwangu nguo. Mukambara mugahisha isoni z'ubwambure bwanyu. Mnavaa mnaficha uchi wenu. Arababwira ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Akawaambia anasimama mlangoni nabisha. Umuntu niyumva ijwi ryanje, mtu akilisikiza sauti langu, ankingurire, akifungua, nanje ninjira, nami nitaingia. Asigaye umukoro ngo, kuna baki kazi moja tu, nitumara dusangire, lafu tuchangie. Haleluya. Amen. Mu bakirisitu uku turi hano mwikanisa ngiye kubwira bari hano, yewe narindi hariya mu muhanda, ningekuwa barabarani lakini nataka kuambia kuri iyi step yo gusangira na Yesu, singefika kwa step ya kuchangia na Yesu, nari kugarukira kuri step yo gukingurira Yesu, ningeachia tu kwa kumfungulia Yesu. Uko turi hano twese, lakini kwa sababu sisi tulipo hapa twese tuzi ko twakinguriye Yesu, sote tunajua tumemfungulia Yesu, ariko ntago ariko twese twasangiye na Yesu, lakini si sote tumechangia na Yesu. Haleluya. Amen. Tureba abantu bakinguriye Yesu ko bazabamera. Tuangalie wale ambao wamemfungulia Yesu vile wanakuwa. Turebe n'abantu basangiye na Yesu ko bazabamera. Alafu tuwaone wale ambao wamechangia na Yesu vile wanakuwa. Turebe n'abantu bumvisha ukomanga gusa ntibakingura uko bazabamera. Na wale ambao wamesikia Yesu akibisha lakini hawajafungua. Kandi kintu kiza kimbabaza amaze kugenzura mu bwoko bw'abanyamurenge. Tena kitu hicho kinanihuzunisha katika ukoo wetu. Ubwoko bwose bw'abantu cyangwa se zingingo zose z'abantu. Kila watu kama hawa tumesema. Kuyandi moko. Katika ukoo wengine. Step y'umuntu uri gukomangirwa ntago iba mu nzu y'Imana. Step ya kubishiwa, mtu huyo aishi ndani ya kanisa. Ariko hana mu banyamurenge twese. Lakini kwetu kwa Banyamulenge, wera ku muntu uri gukomangirwa utarakingura, kuanza kwa yule anabishiwa hajafungua, kugeza ku muntu utarasangira na Yesu, na kufikia kwa mtu huyo ambaye hajachangia na Yesu. Sote tunaishi katika nyumba ya Mungu. Honga niho bikomereye. Hapo sasa ndipo palipo. Amen. Amen. Umuntu wakinguriye Yesu, umuntu wumvishe ukomanga Yesu akomanga, mtu aliyesikia Yesu akibisha, tatandukanira agira n'ubuzima bwe bwa mbere, hana utofauti na maisha yake. Umuntu ukigengwa na kamera 100%. Ni mtu anaongoza na utu wa kale. Umuntu utagira imirimo. Ni mtu hana kazi. Umuntu utagira imbuto. Ni mtu hana matunda. Umuntu uri hariya hanze kuyandimo. Ni mtu anaishi nje kwa wengine. Haleluya. Amen. Uwo ngo niwe Yesu ahora ku muryango akomanga. Huyo ndiye Yesu anakaa kwa mlango akibisha. Umuntu ukigengwa na kamera. Ni mtu anaongozwa na utu wa kale. Umuntu ukikigenga ubwiwe. Ni mtu anajiongoza peke yake. Naramenywe rya jambo Paulo yavuze ngo, hajajua neno ambalo Paulo ameandika. Na Yesu akasema nimesulubishwa na Yesu. Lakini si mimi anaishi bali ni Kristo ndani mwangu. Yeye hajajua neno hilo. Ni mtu anajiongoza peke yake. Amen. Amen. Uwo ni umuntu wa mbere. Huyo ni mtu wa kwanza. Umuntu ukomangirwa. Ni mtu ambaye anabishiwa. Umuntu wa kabiri. Mtu wa pili. No umuntu uzukingura. Ni mtu huwa anafungua. Haleluya. Amen. Uyo muntu ukingura, mtu huyu ambaye anafungua, afite itandukaniro ritoya
cyane n'umuntu utarakingura. Ana utofauti mdogo na mtu ambaye hajafungua. Amen. Amen. Uyu muntu ukingura, huyu ambaye anafungua. Ijambo ry'Imana zatubwira ngo umuntu niyumva ijwi ry'Imana akemera. Neno la Mungu linasema mtu akilisikia za sauti za Mungu na anakubali. Mimi na Baba mwuka wera na Roho Mtakatifu ngo tuzaza tumwicaremo. Tutakuja tukae ndani mwake. Uyu muntu ukingura, huyu ambaye anafungua, itandukanira zagira n'umuntu ukiri hari utarakingura. Utofauti wa mtu ambaye hajafungua nuko Yesu ni Imana, ni kwa sababu Yesu na Mungu mwuka wera na Roho Mtakatifu bazabaza bakamwicaramo. Huwa wanakuja wanakaa ndani mwake. Tuzatumubwirwa n'ikintu kimwe gusa. Tunamwambiwa na kitu kimoja. Mwuka wera ntaza yihishira muri we. Roho wa Mungu hajifichi ndani mwake. Azagaragazwa n'ibintu by'umwuka byinshi. Anadhihirishwa na mambo ya kiroho mengi. Yahanura, anaweza tabiri, yakura ibiheko, anaweza toa irithi, yavuga kundimi, anaweza nena ndimi, kubera ko umwuka atazayihisha, kwa sababu roho hajifichi. ariko itandukaniro ryiwe, lakini utofauti wake umuntu kiba hariya hanze na mtu ambaye ako nje ni iryo ngiryo gusa. Ni hilo tu, ibindi byose mengine aracyagengwa na kamere, bado anaongozwa na utu wa kale. Amen. Amen. Aracyari umuntu utegekwa na kamere, bado ni mtu anaongozwa na utu wa kale. bivuze ngo gukingurira Yesu gusa, inasema kufungulia Yesu tu. Ntabwo bivuze ko kamere yashize, si kusema utu wa kale imeisha. Ntabwo bivuze ko, haijasema hivyo. Uracyari umuntu wa kamere, bado wewe ni mtu wa utu wa kale. niyo mpamvu muzababona, ndio maana mtawaona azahirwa hano anashinda kitabiri hapa, acha mu gitondo akabyuka sambana, asubuhi anasheratika. ni ukuvuga ngo itandukaniro ryiwe n'abandi, ni kusema utofauti wake na watu wengine, ni ukwigaragaza ko mwuka wera gusa, ni kutirika kwa Roho Mtakatifu ndani mwake, manifestation ya mwuka wera gusa, manifestation ya Roho Mtakatifu. akabyuka kuri ibiheko iwanje, anaamka akitoa irithi kwangu, gacha mu gitondo akiba, asubuhi tena anaiba. aracyari umuntu wa kamere, bado ni mtu wa utu wa kale. Haleluya. Amen. Uyu muntu huyu, umurimo Yesu azakora muri wawe, muri we, kazi ambazo Yesu anafanya ndani mwake, nuguhora mwereka ibyaha gusa, ni kumuonyesha dhambi tu. iryo niryo tandukaniro rya kabiri azagira n'umuntu uri hariya hanze. Hiyo ndio tofauti la pili. Azava gusambana, anatoka kuzini. Yesu akamubwira ngo wamenyaga ibyo wakoze. Yesu anamwambia wewe umejua kile umefanya. Gitondo wasambanye, asubuhi umezini. Kamazuka anaamka akaja kubashumba, anaingia katika wachungaji. Moni samee mimi na nadhiri. Abashumba bakamubabarira, wachungaji wanasamee. Gitondo asubuhi tena akamasubira agasambana, anasheratika. aracyari umuntu wa kamere, bado ni mtu wa utu wa kale. Utu wa kale hujabadilika, yeye ni wa kale tu. Amen. Amen. gacha abashumba bakamubabarira, wachungaji wanamsamee tena. umuntu uzurangwa no guhora yihana, ni mtu ambaye anazirika na kuendelea kutubu ibyaha atazibukira ngo dhambi ambazo hawezi kuacha. Amen. Amen. Umuntu wa gatatu tugiye kugera, mtu wa tatu ambaye tunataka kuzungumza, ni uyu muntu wakinguriye Yesu, ni mtu ambaye amemfungulia Yesu amarasangira nawe, lafu akachangia. Haleluya. Haleluya. Gusangira na Yesu, kuchangia na Yesu, niho umuntu ajya hindukirira. Hapo ndipo mtu huwa anabadilikia. Niho umuntu ajya tera kamere. Hapo ndipo mtu huwa anatupa utu wa kale. Akawundi umuntu bavuga ngo wahindutse. Anabadilika mtu ambaye anaonekana amebadilika. Amen. Amen. Gusangira na Yesu, kuchangia na Yesu, ni ukuvuga ngo ndaza muhe kamere yanje, ni kuja mimi nitampa utu wa kale wangu, namara nawe ampe ibindi by'ubugingo, lafu naye anipe maisha ya milele. Amen. Amen. Gusangira na Yesu, kuchangia na Yesu, Yesu ntago azazi wanje asange jawe ibiryo byanje nzarya ndi umunyera ari gusa, hata kuta kwangu mimi ni tabia au chakula changu ni tabia, gusangira nanje iryo rari, alafu anikubalie kuchangia nami katika tabia hizo. Ibi biryo uzurya, ataniambia tabia hizi ama chakula hizi, mimi sina appetite ya hizi chakula, acha nikupe chakula kingine, hautapata appetite ya chakula hizi ambacho unakula. Amen. Dufate urugero rw'umugore w'Umusamariya. Tuchukue mfano wa mama Msamaria. Umugore w'Umusamariya, bibi Msamaria, yahuye na Yesu ku iriba. Alikutana na Yesu katika kisima. Ngo amare guhura na Yesu, alipokutana na Yesu, Yesu aramubwira ngo se wanyihereye ku mazi. Yesu akamwambia sunipe maji. Umugore arebera Yesu mu mubiri w'Ubuyuda. Mke huyo akamwangalia Yesu katika mwili wa Uyahudi. Aramubwira ngo wa mugabo bakuva ryari twebwe namwe tuzadusanga.
akamwambia we mzee, tangu lini sisi Wayahudi na Wasamaria tuchangie? Yesu aramubwira ngo iyo waruzi warugusabye amazi. Yesu akamwambia ungejua ni nani anakuomba maji, umuhaye amazi yauzunguka butarashira inyota y'abagabo, ungempa maji hayo na nabana naje nakuhera amazi akumara inyota kubyo utazongera kugirira rya, nami nitakupa maji ambayo hautapata tena tabia ya baba. Gusangira na Yesu, kuchangia na Yesu nugusharinga ibyawe byakunaniye kureka, ni kushare yale yako ambayo yamekushinda kuacha, maana akaguha imbaraga zibikutsindira, alafu naye anakupa nguvu za kushinda yale ambayo. Uyu muntu wasangiye na Yesu, huyu ambaye amechangia na Yesu, niwe muntu uzugira itandukaniro n'abandi bose. Huyu ana utofauti na watu wengine wote. Amen. Niwe muntu uzugira itandukaniro n'abandi bose. Huyu ndiye ana utofauti na watu wengine. Gukingurira Yesu ndacyari wa wundi usibye gusa kwa mwuka wera na Imana data bari muri nje. Kumfungulia Yesu mimi bado ni mtu huyo, kwa sababu tu tofauti ni Roho Mtakatifu. Kuguma gukora imirimo ya kamere, haitanizuia kufanya kazi za utu wa wundi wa kera, wa wundi wa kera. Ni mimi mtu huyo wa dhamani. Ahantu za ntandukanira gusa, mahali nina utofauti na yeye tu. Ahantu zagira itandukaniro gusa, mahali utapata utofauti ni mugihe nasangiye na Yesu, ni nyakati nitachangia na Yesu. Amen. Amen. Ni mugihe nasangiye na Yesu, ni wakati nitamchangia na Yesu. Ni mugihe nashize Yesu ku meza yanje, ni siku nitamweka Yesu kwa meza yangu. Kubera ko nagazigera nyemerera ko dusangira n'ubujuru, kwa sababu yeye hata nikubalia tuchangie wezi. Ntazemera ko ndara hejuru y'abana babandi, na hata nikubalia ntibakure ntarere ntakiki, nisilale juu ya watoto wengine, wasizale wasile. Pendo ataniambia wewe Pendo, iyo ndya ntago twayisangira, chakula hicho hatuwezi kuchangia, reka nkwihere indi ngikumara. acha nikupe chakula kingine ambacho kitakumaliza. Amen. Amen. Kusangira na Yesu, kuchangia na Yesu, niyo step tuzatugera. Hiyo ndiyo level ambayo tunafikia, tukaba abantu bakwiye, na hapo tunakuwa watu wakamilifu. Mu minsi yashize nko guhera mu kwezi kwa 11 kugeza ubu ngubu, kwa siku zilizopita kuanzia mwezi wa 11 mwaka uliopita mpaka sasa, ijambo guhinduka ryari ndimo cyane, neno kubadilika lilikuwa ndani mwangu sana. Aba mama barabizi, nazaga mbibabwira ndagira muri serireho bararambiwe. Wa mama wanajua nilikuwa nawaambia, hata kwa seli walikuwa wamenichoka, ngo mbwirize nkababwira guhinduka gusa, walikuwa wananiambia nihubirie na wahubiria kubadilika. Ngahora nibaza, najiuliza how can I be transformed? Nigute nahinduka. Nigute how nigute. Telefone yanje waza gusanga ari ico kibazo gusa kirimo ahantu hose kwa simu yangu ni ulikuna kuta kuna someone can be transformed. Nigute umuntu ashobora guhinduka. Amen. Amen. Ntabwo mvuze how can I be changed, ntabwo mvuze ngo nigute twahinduka. Mu Kinyamurenge byagorana to be changed na to be transformed. Yes, ni bimwe. Mu Kinyarwanda Ikinyarwanda kirakenye cyane. Yes. Ariko bifitanye itandukaniro, lakini kuna utofauti. To be changed, kuhinduka, kuba abahindutse, uzugumuga ugasigana n'ibisigisigi by'ishusho ya mbere, huwa unabaki na mambo ya kale budogo budogo tu. Ariko to be transformed, lakini kubadilishwa, uzuhindura ugata kamera yawe yose y'umwimerere ya kera, huwa unabadilika, unaacha utu wa kale wako wa zamani. Amen. Amen. Urugero kugira abakecuru babyumve, mfano ili wa mama wasikize. Dufate ikigori, tuchukue mahindi. Ikigori kikiri ku gitiritiri cyacho ni ikigori, mahindi bado ikiwa kwa mti wake ni mahindi tu. Tugaye muri systeme ziri iwacu, ikigori ukijabiki, lakini mahindi uweke kwa maji, ugishira mu mazi, ukiweke kwa maji ni ikigori, ni mahindi, ugishokore. Yes, sawa. Kera gitangiye kigize impinduka, ariko ninkibona je ninkigeraho ndavuga ngo iki ni ikigori, lakini nikikifikia nitajua ni mahindi tu. Amen. Amen. Cha kigori namaze gushokora cyataye yanshusho ya mbere, mahindi ambayo nimemenya alafu ikapoteza sura ya kwanza, lakini bado ni mahindi. Ningifata ngishira mu isekuru ngihuri, nikiweke kwa kino alafu nitwange, nikimara kimpifu alafu kinipe unga. Uwaza gahagarara ku ifu, mtu akija asimame juu ya unga atabonye inzira cyanyuzemo, yavuga ko cyari iri afu yari zandete, bila kuona njia ambayo amepitia, atajua transformed, kuwa wenye wamebadilishwa. Kamera yawe y'umwimerere ya mbere ni kupoteza sura yako ya kwanza, alafu unachukua sura ingine mpya. Bivuze ngo ikigori kunyura muri zira
muri process, kusema mahindi kupitia kwa process hiyo, ikagera kuri process yo kubifu, inabadilika kuwa unga, inayataye kamera yayo yo kuba ari indete, huwa imepoteza kuwa mahindi. Noneho nkibaza ngo, sasa najiuliza, ni gute naba transformed? Naweza badilishwa je? Hagera ku rwego rw'uko abantu bazaza bavuga ngo byagenze gute, alafu nifike kwa watu waseme imekuwaje? Abantu babaye changed, watu ambao wamebadilika bila kubadilishwa. Ni muzamure wakavuga ngo, ni watu huwa mnaangalia unasema yarahindutse ariko ndi muzamure wa nubundi ko agikora bya bibi, amebadilika lakini bado ana no kuvuga ngo afite ibintu muri we byahindutse, bado ana vidogo ambavyo vimebadilika, ariko nubundi identification yiwe iracyari yayindi, lakini bado tambulisho wake ni ule ule. Kuba transformed, lakini kubadilishwa, uhinduka wese ugatumwa imerere wawe wa mbere, unabadilishwa, unapoteza sura yako ya kwanza. Abantu bakaza bagera bavuga ngo ariko wari kumukwereka mbere, lakini watu wakikufikia wanasema ungeonyesha yule wa kale. Amen, amen. Wari kumukwereka mbere, angekuonyesha yeye wa kitambo. Impamvu bavuga ngo wari kumukwereka mbere, sababu wanasema ungeonyesha yeye, nuko ntacyo bafite bashingira bavuga ngo ntuzi ureba iki ngiki, kwa sababu hawana kile ambacho kinakudhihirisha wewe wa kale. Wari kumukwereka, wanakosa mfano wako wa kale, kugira ngo tugere ku rwego rwo kuba transformed, ili tufikishe level ya kubadilishwa. Nuko twicara ku meza imwe na Yesu, ni kukaa kwa meza moja pamoja na Yesu. Amen, amen. Nuko dusangira na Yesu, ni kuchangia na Yesu. Yes, kufungurira Yesu ni ibisanzwe, kumfungulia Yesu ni mambo ya kawaida, tena anaingia rahisi tu, kandi we nta nikiguzi kinini bigusaba, tena wewe hauombi ariko ahantu hagusaba sacrifice, lakini mali unaomba gharama, nukugera ku rwego rwo gusangira, ni kufika level ya kuchangia naye. Gusangira na Yesu, kuchangia na Yesu bizagusaba kwiyanga, itakubidi wewe ujikane, bizagusaba kwanga ibyo wakunda, itakubidi ukatae yale ulikuwa unapenda, kwanga ibyashimishaga kamere yawe, itakubidi ukatae yale yalikuwa na furahisha utu wako. Amen, amen. Kugira ngo ube umuntu, ili uwe mtu ukwiye rwose wahuye na Yesu, ambayo ni mkamilifu, amekutana na Yesu. Amen, amen. Muri ibyo bihandi kwibaza ukuntu umuntu yahinduka, katika nyakati hii nilipojiuliza ni kwa nini vipi mtu anaweza badilika, naratekereza nsanga intambwe ya mbere yo guhinduka mu buzima bw'umuntu, nimefikiria nikakuta hatua ya kwanza ya kubadilika ndani ya mwanadamu no kwimenya, ni kujijua. Mpamvu guhinduka, sababu nasema kubadilika, nuko iyo tumaze gusangira na Yesu, tukichangia na Yesu, ariyo tuba twicaye kuri stairs yo guhindukira, hapo tumekaa kwa stairs ya kubadilika, niyo tuba duhagaze ku meza yo guhindukira, mama kwa meza ya kubadilika. Ntabwo uzahinduka kubera ko Yesu yinjiye, hautabadilika kwa sababu Yesu ameingia, uzanamupfana yarinjiye, utakufa naye na ameingia, ariko imirimo yawe akiri yayindi, lakini bado kazi zako ni zile zile. Haleluya, amen. azinjira mubane, ataingia muishi naye, uzahanura uzerekwa, utatabiri, utaonyeshwa, uzasirimba ibitaramo byose tuzabiba, utacheza na utashiriki, ariko imirimo yawe ni yayindi ya kera, lakini kazi zako ni zile zile za zamani, bado wewe ni yule yule wa kitambo. Haleluya, amen. Sanga rero ngo kugira umuntu ahinduke, nikakuta ili mtu abadilike, intambwe ya mbere azatera, hatua ya kwanza huwa anapiga no kwimenya, ni kujijua. Haleluya, amen. Biragoye cyane kumbwira ngo mpinduke ntiyizi, ni ngumu sana kuniambia nibadilike na sijijui. Zahinduka iki ntazi, nitabadilika nini na sijijui? Guhinduka ubundi no kwishoraho urugamba wowe ubwawe, kubadilika ni kujipiga vita wewe mwenyewe, nukurwanya kamere Imana yakuremanye, ni kupigana na utu wa kale ambao Mungu amekuumba naye. Mu gihe utarayimenya uzahinduka iki? Kama hujajijua utabadilika nini? Dufate urugero, tuchukue mfano wa Zakayo, kwa mzee Zakayo. Zakayo yongeza kuri Zakayo nzafashwa cyane, nikifika kwa Zakayo Zakayo ngo yumva makuru ya Yesu kwaje, Zakayo akasikia habari za Yesu, anatapita ngo arebe Yesu ahari, alipomwona Yesu mahali alipo, abona ngo ari mu kivunge cy'abantu benshi, akaona katika grupu ya watu wengi. Zakayo ngo yirebe, Zakayo alipojiangalia, ngo yitahure ubwira, alipojitambua yeye ni nani, abona ko ari mugufi, akaona mimi ni mfupi. Haleluya, amen. Zakayo abateye intambwe ya mbere, Zakayo akapiga hatua ya kwanza, Zakayo barime, Zakayo akajijua, kwiyica ubwiwe,
kugira ngo yiyice ubwiwe, ili yeye ajiue mwenyewe, yice ubugufi afite, intege nke z'ubugufi afite, auwe udhaifu wa ufupi ambao nao. Yaragiye yurira igiti gisumba abantu, alienda akapanda mti ambao ni mrefu kwa watu. Haleluya. Amen. Yes. Amen. Haleluya. Amen. Kugira ngo Zakayo yice intege nkeya zimufite zo kutabona Yesu, ili Zakayo aharibu ufupi wake ama udhaifu wake, yurira igiti gisumba abantu, alienda akapanda mti ambao ni mrefu kwa watu. Keri ntambwe ya mbere Zakayo yayiteye yo kwimenya ko ari Mungu. Hatua ya kwanza Zakayo amepiga ya kujijua mwenyewe ni nani. Ejo bundi muri crusade baratubwiye kandi mbitekereza numva nibyo. Juzi kwa crusade walituambia nikafikiria tena. Zakayo sio mugufi wenyine ari muri bare abantu. Yeye mfupi tu alikuwa ndani tu hao. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo muri kila kivunge cyari nyuma ya Yesu. Ni kusema kwa umati wa watu ambao ulikuwa kwa Yesu. Harimo abandi bantu bagufi. Kulikuwa watu wengine wafupi. Ariko bafite intege nkeya zo kutimenya. Lakini walikuwa na udhaifu wa kutojijua. Batazi ko batareba Yesu kubera ugufi bwabo. Hawajui kwamba hawatamuona Yesu kwa sababu ya ufupi wao. Ariko Zakayo amaze kwitaho. Lakini ya Zakayo akajitambua. Yurira igiti. Akapaa mti. Ati ndabe noneho abantu ko muri akasema sasa nione watu kwamba mtanizuia kumuona Yesu. Ngo amara kurira igiti, alipopaa mti, Yesu ngo arebe imbaraga Zakayo akoresheje yiyi. Yesu alipoona nguvu ambazo Zakayo ametumia kwa kupaa mti huyu. Haleluya. Amen. Ubundi guhinduka, kikawaida kubadilika, ntabwo tuzatubishoboza, hatujiwezeshi sisi wenyewe. Yesu azareba urugamba twishoye we ubwiwe. Yesu anaona vita ambazo tumeweka mbele yetu, akaduha imbaraga zibitubasha, na anatupa nguvu za kushinda vita hizo. Amen. Amen. Yesu ngo amara kureba Zakayo imbaraga akoresheje yiyica yica intege nkeya ziwe. Yesu alipoona nguvu ambazo Zakayo ametumia kwa kuua udhaifu wake, aramwambia ati Zakayo manuka, akamwambia Zakayo shuka. Nomusi turatahani wawe. Shuka leo tutaenda na wewe kwako. Tugeza kuri step ya gusangira na Yesu. Tumefika kwa step ya kuchangia na Yesu. Ngo amara kugera kwa Zakayo. Alipofika kwa Zakayo. Zakayo ngo arategura sangira na Yesu. Zakayo akaandaa meza wakachangia na Yesu. Ngo amara gusangira na Yesu. Alipomaliza kuchangia na Yesu, Zakayo atangiye step ya guhinduka. Zakayo akaanza step ya kubadilika. Kama avuga ngo nusu ya mali yangu. Akasema nusu ya mali yangu. Mimi nawapa masikini. Nzewe ndabiha abakene. Kandi unarenganyije bose. Tena wale ambao nimewasulumu wote byabo nitawarudisha mara 4. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kubera ko yagize gute? Kwa sababu amefanya nini? Yicaye ku meza imwe na Yesu. Amekaa meza moja na Yesu. Haleluya. Amen. Ntushobora guhinduka. Huwezi kubadilika. Sinshobora guhinduka. Siwezi kubadilika. Sinshobora kuba Mkristo kwi. Siwezi kuwa Mkristo kamilifu. Muricara ku meza imwe na Yesu. Bado kukaa meza moja na Yesu. Narasangira na Yesu. Bado kuchangia na Yesu. Nzaririmba bikundi. Nitaimba na itakubali. Nzahanura bikundi. Nitatabiri kabisa. Tuzamu bitaramo zose za Nairobi. Tutakaa kwa kesha zote za Nairobi. Ariko muri quartier. Lakini kwa mtaa nije wao ndi wake. Ni mimi yule wa dhamani. Haleluya. Amen. Zabwiriza bikunde. Nitahubiria itakuwa sawa. Bizakunda. Itakuwa sawa. Zakora ubudiakoni bizakunda. Nitafanya udikoni itakubali. Ariko ari inyuma yangu. Lakini mambo yaliyo nyuma yangu. Achari wao ndi wake. Mimi ni yule wa dhamani. Haleluya. Amen. Achari wao ndi wake. Mimi ni yule wa kitambo bado. Nukuvuga kugira ngo jewe kera pe. Ni kusema ili mimi wa kitambo akufe ama afariki. Habeho umuntu wabaye transformed. Ili kuwe mtu ambaye amebadilishwa. Nuko gusanzicara ku meza imwe na Yesu. Ni kukaa tu meza moja na Yesu. Nuko nzasangira na Yesu. Ni kuchangia na Yesu tu. Nuko tuzasharinga amazi. Ni tutashare naye maji. Kandi amazi yiwe. Tena maji yake sasa. Azaza mara inyota. Anamaliza kiu. Kuburyo utazongera kurarikira bya bindi byose bya kamera. Hautaona kiu tena mambo mengine tena. Haleluya. Amen. Guhinduka kwa la. Iyo maze kugera ku meza imwe na Yesu. Ukifika meza moja na Yesu, hazakurikiraho imirimo. Hapo kunafuata kazi. Nibyo Zakayo yavuze ngo. Hapo ndipo Zakayo ameanza kusema. Ibyanje byose ndabiha abakene. Mambo ya mali yangu nitawapa maskini. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana rizatubwira ngo neno la Mungu linatuambia iyo umuntu ari muri Kristo Yesu
mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu, ababaye icyaremwe gisha, yeye ni ibya kera yabishize, ya kale yameisha, mbako byose biba bihindutse bisha, yote yamebadilika kuwa mapya. Ngaho tumureke twibazanye twese. Acha tujiulize sote. Niba iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ikiwa mtu amo ndani ya Kristo Yesu, ababaye ikiremwa gisha, hapo amekuwa kiumbe kipya. Hanyuma lafu hari hano ndewe ndi hano nziko ndi muri Kristo Yesu. Mimi niko hapa najua nimo ndani ya Kristo. Imirimo yanje yose iracari yayindi. Kazi zangu bado ni zile zile. Uko ndi icyaremwe gisha? Je, mimi ni kiumbe kipya? Ntabwo ndi icyaremwe gisha. Mimi si kiumbe kipya. Umuntu azabe icyaremwe gisha, tu anakuwa kiumbe kipya. Aruko habaye impinduka kuri we. Hapo kumekuwa mabadiliko kwake. Ariko mugihe nta mpinduka zirambaho, lakini bado kama hakuna mabadiliko, mimi si kiumbe kipya. Nukuvuga nitubivuga kujya tuzaba turi gutera igipindi nka bya bindi by'abanyabuntu. Tukisema hivyo tutakuwa tunasema ni mambo tu ya kawaida kama wao. Amen. Amen. Niyo mpamvu navuze ngo nibisanzwe ko Yesu aba muri wowe. Ndio maana kawaida Yesu kuwa ndani mwako. Ariko ahantu bigoye, lakini mahali ni pagumu. Ahantu bigusaba umukoro. Mahali kuna ahantu bigusaba sacrifice. Mahali kuna ahantu bigusaba gharama. Mahali kuna kuomba kazi. Nuko uba muri Yesu. Ni kuwa wewe ndani ya Yesu. Amen. Amen. Ntabwo Paulo yanditse avuga ngo umuntu ngo Kristo ari muri we. Paulo hajasema mtu ambaye Kristo ako ndani mwake. Hapo amebadilika kiumbe kipya. Paulo anavuga ngo umuntu uri muri Kristo. Amesema mtu ambaye amo ndani ya Kristo. Yeye ni kiumbe. Nukuvuga ngo kuba kwa Yesu muri jewe, kusema kuishi kwa Yesu ndani mwangu haijanibadilisha kuwa kiumbe kipya. Kile ambacho kitanifanya kiumbe kipya ni kuishi ndani ya Kristo. Amen. 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 Nuko ngiye mba muri Kristo. Ni mimi kuwa ndani ya Kristo. Naho Yesu kuba muri jewe, lakini ndani mwangu namurogana. Naweza loga nikiwa naye. Namusambana. Naweza sheratika nikiwa naye. Namwichana. Naweza uwa nikiwa naye. Twajana kwiba. Tunaweza enda naye kuiba. Haleluya. Amen. Namugambana ngateranya abantu ibintu bigakomera imiryango. Naweza nafanya kasha watu wanafarakana. Ariko niba muri Yesu, lakini nikiwa ndani ya Yesu, ese nzavamo gute? Tatokaje? Niba naje kwiba, lafu niende kuiba. Haleluya. Amen. Nzavamo gute? Nitatokaje ndani ya Yesu? Niende kufanya niba ndi muri Yesu. Nikiwa ndani ya Yesu, nzavamo gute? Nitatokaje? Amen. Amen. Niba ndi muri Yesu, ikiwa nimbo ndani ya Yesu, nzavamo gute? Nitatokaje? Nzavamo gute nje gusamba? Nitatokaje niende kusharatika? Niba ndi muri Yesu, nikiwa ndani ya Yesu. Haleluya. Amen. Gitangaza suko wowe Yesu yaba muri wowe. Cha ajabu si Yesu kuwa ndani mwako. Igikomeye nuko uba muri Yesu. Kilicho kikubwa ni wewe kuishi ndani ya Yesu. Ibinsaba kazi nuko nje mba muri Yesu. Kinachoniomba kazi ni kuwa ndani ya Yesu. Naho jewe Yesu kuba muri jewe, lakini mimi Yesu kuwa ndani mwangu. Ahora ku muryango akomanga. Ana mlango, anabisha mlangoni. Kandi azakomangira bose. Tena anabisha kwa watu wote. Ukuvuga ukinguye wese. Ni kusema yule atafungua yeyote tu. Azaya mayinjira. Wapo anaingia. Haleluya. Amen. Ariko sa nimba Yesu amaze kwinjira muri wewe, lakini ikiwa Yesu ameingia ndani mwako, umukoro usigaye ni wewe. Je, kazi zinazobaki kubera ko nutabikora, ili kama haufanyi, uwo Yesu wakinguriye, Yesu huyu ambaye umemfungulia azahora kwereka ibyaha, ataendelea kukuonyesha, azahora gucira urubanza, ataendelea kukuhukumu. Haleluya. Amen. Urategekwa gusangira na Yesu. Wewe unapaswa kuchangia na Yesu, kugira ngo ubwawe wikize urubanza mu mutima, ili wewe ujitoe katika hukumu ndani ya moyo wako. Haleluya. Amen. Urategekwa gusangira na Yesu. Wewe tu inastahili kuchangia na Yesu. Nudasangira nawe, kama uchangii naye, ni urubanza gusa, ni hukumu tu, ni imanza gusa, hukumu tu, ni imanza gusa, ni hukumu tu. Amen. Amen. Nenda sangira nawe, kama sichangii naye, ni imanza gusa, ni hukumu kwangu tu, ni imanza gusa, ni hukumu kwangu, ni imanza gusa, ni hukumu kwangu. Yesu ngo yitegereza umudugudu w'Ibetsaida, Ibetsaida atari Betsaida, akaiona mji wa Betsaida. Impamvu nababwiye ngo ahantu bibabarije cyane, hambo niwaambia ni huzuni kubwa sana, nuko ku bwoko bw'abanyamurenge, ni kwa sababu kwa ukoo wetu zingero z'abantu bose zose zibamo hano, kila
kila level ya watu hao tumezungumza wanaishi. Batarakingura baraje. Wale ambao wamebisha lakini hajafungua wako hapa. Wale ambao wamemfungulia wako hapa. Umubare mutoya cyane. Idadi ndogo sana. Niwe wasangiye nawe. Ni wale ambao wamechangia nawe. Kandi wanangu jugora kumenyekana. Tena hao si wagumu kuwajua. Abe na bukeye. Hata kidogo tu. Na abantu bajya badistingue mu. Ni watu ambao wamechaguliwa. Mu bushorishori. Ni watu wako juu. Abantu basangiye na Yesu. Watu ambao wamechangia na Yesu. Kugora kubamenya. Haitakuwa ngumu kwako kuwajua. Uzasanga barapuye kuri kamera. Ni watu ambao wamekufa katika utuwakani. Ataragira uruhare mu gukora icyaha. Ni mtu ambaye hawezi fanya dhambi. Ibyanyeretse bimwitugatugiyeho. Yale ambayo yote amekuja. Izo nazo kana yabitahurira kuri kabihungu. Hata hayo huwa anayatambua tangu wali anakimbia. Iyo turebye urugero rwa Yosefu. Hata tukiangalia mfano wa kina Joseph. Yosefu yari yarasangiye na Yesu. Joseph alikuwa amechangia na Yesu. Haleluya. Amen. Umugabo utarasangira Yesu cyangwa umuntu utarasangira na Yesu. Mzee ambaye hajachangia na Yesu ama mtu hajachangia na Yesu. Ntabwo yahagarara, ntabwo yashinga ikirenge ari ahantu Yosefu yagishinze. Hawezi weka nyayo zake mahali Yesu. Potifari umugore w'umwami. Bibi ya Potifari mfalme. N'umugaragu umunyagano. Alafu na mfanyakazi. Mugabo utarasangira na Yesu wabikora. Hakuna mzee ambaye hajachangia na Yesu anaweza kufanya. Na Mungu utarasangira na Yesu ari guhagarara hari ahantu Yosefu. Hakuna kijana ambaye hajachangia na Yesu anaweza simama mahali amesimama. Ariko Yosefu yarasangiye na Yesu. Lakini Joseph kwa sababu alikuwa amechangia na Yesu. Cyane guhunga icyaha cya muka Potifari. Ni rahisi kwake kukimbia dhambi ya mke wa Potifari. Haleluya. Amen. Ejo wundi hari zaburi yanyishe cyane ivuga ngo juzi kuna zaburi nimesoma. Hahirwa umuntu udashigikira imigambi y'ababi. Ni heri mtu ambaye haungi mkono watu wabaya. Nahagarare mu nzira z'abakobanyi. Hasimami katika njia za wenye dhambi. Haleluya. Amen. Niliwe nyibazaho umunsi wose. Nilishinda nikijiuliza zaburi. Kandi sanga je biransinze. Tena nikakuta zaburi imenishinda. Wewe urayitsinze. Je, wewe umeshinda? Ariko nje yaransinze. Lakini mimi imenishinda. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abantu. Heri mtu ambaye afuati pango ya wabaya. Nahagarare mu nzira z'abakobanyi. Hasimami katika njia za wenye dhambi. Kandi no zaburi yavuze ngo ntakoranye ibyaha n'abakobanyi. Zaburi hii ijasema hafanyi dhambi na wenye dhambi. Yavuze ngo ntakora imirimo y'abakobanyi. Isemi kufanya kazi za wenye dhambi. Nahagarare gusa nabo. Simame nao tu. Guhagarara nabo. Kusimama nao. No gushinga ikirenga aho bagishinga. Ni kupiga nyayo mahali wamepiga nyayo. Nugutekereza gukora ibyo batakora nubwo utabikora. Ni kufikiria yale ambao wanafanyanga ila haujafanya. Uwo ngo niwo muntu uhiriwe. Mtu huyo ndiye muheri sana. Jewe iransinda. Mimi ikanishinda. Haleluya. Amen. Jewe iransinda. Mimi ikanishinda kabisa. Jewe nahagaze nk'iminota 30 ndi mu ndarugamo mpanireba guke. Ndi gutekereza. Nilisimama hata dakika 30 nikijiangalia. Hahirwa umuntu. Heri mtu udakurikiza imigambi y'abantu. Hafuati mpango ya wabaya. Nahagarare mu nzira zabo. Na hasimami katika njia za wenye dhambi. Nikashindwa. Haleluya. Amen. Twari tuvuze ngo tulikuwa tumesema Yosefu cyatumye ahunga icyaha cya muka wa Potifari. Kilichosababisha Joseph akimbie dhambi ya mke wa Potifari. Ni kwa sababu alikuwa amechangia na Yesu. Haleluya. Amen. Nuko yari yarasangiye na Yesu. Kwa sababu alikuwa amechangia na Yesu Joseph. Yaweza kwikubita ku muhungu utarasangira na Yesu. Lakini angekutana na kijana ambaye hajachangia na Yesu. Uno munsi umuhungu w'umunyamurenge ngo naka bakamujana hara hejuru kwa Kenyatta. Kijana mlenge wanampeleka huko ikulu. Muka Kenyatta kamubwira ngo gutya. Alafu mke wa mkubwa anamwambia hivi. Ni bakeya cyane. Ni wachache sana. Haleluya. Amen. Ni bakeya cyane. Ni wachache sana. Hano muri Matayo haravuga ngo katika Matayo anasema hivi. Yesu ngo yitegereje umudugudu wa Betesida. Yesu alipoangalia mji wa Betsaida. Waraubwira ngo shana wewe Betesida we. Akamwambia wewe ni ngo ubutumwa bwavugiwe muri wowe. Injili ambayo imezungumziwa hapa. Ibitangaza byakorewe muri wowe. Na maajabu ambayo yametendeka hapa. Ibiza kubwirwa abantu bitiro. Ingeambiwa watu wa Tiro. Ngo barihanya bose. Wangetubu wote. Ngo barambaye ibigunira bose. Wangevaa mavazi ya wakikubita hasi. Na wanajipiga magoti. Lakini wewe nakuambia ngo igihano cyawe kizaba inkubwe kabiri. Adhabu yako itafanya mara pili. Kubera ko wabonye ibitangaza byinshi. Kwa sababu umeona maajabu mengi. Umvisha ubutumwa bwinshi. Umesikia injili nyingi. Ariko ntiwihana. Lakini haujatubu. Haleluya. Amen. Natekereza neza ko bano bantu muri uyu mudugudu. Nafikiria watu wa mji huu. Neza umuntu wenda bagereranyije. Mtu ukiwafananisha kabisa. Neza umuntu abagereranya n'ubwo kubunyamana. Unaweza kufananisha na ukoo wetu.
Haleluya. Amen. Twumvishe ijambo ryinshi. Tumesikia twabonye imirimo y'Imana myinshi. Tumeona kazi za Mungu nyingi. Ariko turacyari baba. Lakini sisi ni bado ni wale wale. Haleluya. Amen. Ibihano byacu bizabikaze cyane. Adhabu yetu itakuwa ngumu. Kubwa kwikurira mu nzu y'Imana cyane. Kwa kukuja kwa nyamara nitwemere guhinduka. Lakini hatukubali kubadilishwa. Haleluya. Amen. Impamvu ndi kubabwira ibi ngibi. Kwa sababu nawaambia haya. Uko nje ubwanje byabanje kongeraho imbaraga. Hata kwangu mimi nitogenda nicara mvuga ngo how can I be transformed? Ndio maana nilikuwa nasema je, naweza badilishwa je? Haleluya. Amen. Ni gute nahinduka? Naweza badilishwa aje? Amen. Amen. Ni gute? Ni vipi naweza badilishwa? Ibihano by'Imana bizabikomeye kuri twebwe. Adhabu ya Mungu itakuwa ngumu kwetu. Kumva byinshi no kubona byinshi. Kwa sababu tumesikia mengi na kuwaona mengi. Ariko nyamara bizatugiraho ingaruka nziza ngo biduhindure. Lakini haijatubadilisha. Haleluya. Amen. Urugero rwiza abantu b'Ninewi. Lakini mfano mzuri kwa watu wa Ninewi. Imana yabatumyeho Yona. Mungu aliwatumia Yona. Ngimara kubatuma Yona agenda ya. Yona akaenda, alikuwa amekataa. Afirura mu mina turabizi. Samaki ikameza tunajua. Uburyo yabahaye ubutumwa bw'Imana. Vile aliwapa message ya Mungu. Iyabuza guhabwa nk'ubwoko bw'abanyamurengo no munsi. Na ingepewa uko wetu siku ya leo. Tawakwihana. Hakuna yule angetupa. Ahana niza bavuga umunsi amasaha 28. Watu wanaongea. Tukaba tukiri babandi. 24 na bado tuko wale wale. Iyo tuza guhura na Yona. Lakini tungekutana na Yona. Tungesikia. Yona ngo yazagaga ukuntu yatanze ubuhamya. Yona vile alisema. Ngo yazagagenda yiruka. Alikuwa anaenda akikimbia kwa. Ngo yagera ngo kuri stage ngo akavuga ngo Ninewi we. Akifika huko stage anasema Ninewi. Akirukanga. Anakimbia. Yagera maji akavuga ngo umujinya w'Imana. Akifika maji anasema hasira ya Mungu ikugezeho. Itafika. Yagera Santoni akavuga ngo mwihane. Akifika Santoni anasema mtubu. Akagenda. Anaenda. Yagera Isamba akavuga ngo mwese mwikubita hasi minsi 3. Akifika Isamba anasema mjipige. Akirukanga. Anakimbia. Haleluya. Amen. Tekereza ko iyo tubwiwe ubutumwa nkuko Nawe yabuvuze. Fikiria tukiambiwa injili kama vile Yona amesema. Twakumva. Tungesikia. Ariko abantu b'Ninewi. Lakini watu wa Ninewi. Ntabwo bigeze babitesha agaciro. Hawajadharau mambo haya. Baravuze ngo suriya muntu yarayimo avuga ikiruka. Walikuwa nasema je, mtu huyo alikuwa anasema nini akikimbia? Bisagaza kuri stage akavuga ngo yavuze ngo yewe Ninewi we. Alikuwa anasikia anasema Ninewi. Bisagaza manje akavuga ngo yavuze ngo umujinya w'Imana. Amefika mahali kwingine anasema hasira ya Mungu. Bisagaza Santoni akavuga ngo bajeho. Anasema imekuja kwenu. Bafatikanye ubutumwa bwose Yona yavuze. Wakaunganisha message ya Noa. Buruzura. Ikaja. Ninewi yose yakubita hasi minsi 3. Ne wote wakapiga magoti siku 3. Irihana. Wakatubu. Ariko twebwe. Lakini sisi. Apotre yagiye. Mtume amende. Reverend. Dikoni ngoma ja. Dikoni ngoma. Ubu noneho bigeze kuri njewe. Sasa tumefikia kwangu. Turacyari babandi. Bado sisi ni wale wale. Amen. 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 Kugera ku rwego gusangira na Yesu. Kufikia kwa level ya kuchangia na Yesu. Niho tuzaduhinduka tukaba abantu. Hapo ndipo tunabadilika, tunakuwa kwakira Yesu, kumukingurira gusa ntibihagije. Kumpokea, kumfungulia haitoshi. Ntabwo bihagije. Haitoshi. Tera indi ntambwe yo gusangira nawe. Piga hatua nyingine ya kuchangia nawe. Niwe ubasha kutumara inyota ya kamere. Yeye ndiye anatumaliza kiu ya utu wa kale. Ufite imbaraga zo kwica kamere. Yeye ndiye ana nguvu ya kuua utu wa kale. Niwe uzukuvunjira akaguha ingeso nziza agatwara zawe mbi. Yeye ndiye anakupa unampa tabia mbaya na kupa tabia nzuri. Haleluya. Amen. Kusangira na Yesu. Kuchangia na Yesu. Ni gukora exchange nawe. Ni kufanya exchange na yeye. Unamuheza ibibaguha ibyiza. Unampa yako mabaya na kupa yake mazuri. Hivyo ndivyo kuchangia na Yesu. Haleluya. Amen. Uko nimuza muri abana abantu bose tuzatwiruka dushaka. Badusengere. Si mnaona watu wote tunatafuta watuombe. Bana n'abantu basangiye na Yesu. Watu wao ni wale ambao wamechangia na Yesu. Bana abantu tuzaturira nk'icitegerezo mu gakiza. Ni watu ambao tunaangalia kielelezo kwa wokovu. Na abantu basangiye na Yesu. Ni watu ambao wamechangia na Yesu. Bagera ku rwego rwo kuba transformed. Wakafika kwa level ya kuwa kubera ko abantu bahindutse. Kwa sababu ni watu wamebadilika. Niyo mpamvu bagira ububasha bwo kubagira ibyo bahindura kuri wowe. Ndio maana wana mamlaka ya kubadilisha kitu kwa mtu. Amen. Amen. Ntabwo niba ntarahinduka nahindura ikindi. Kama sijabadilika siwezi badilisha kitu. Ariko kubera ko abantu
barahindutse, kwa sababu ni watu wamebadilika, niyo mpamvu bafite icyo baguhindura, niyo maana wanaweza kubadilisha, niyo mpamvu zaza ndwaye, niyo maana anakuja nikiwa mgonjwa, wana kile watabadilisha, ni kwa sababu wao wamefika level ya kubadilika. Amen. Amen. Guhinduka ni umwitozo wa buri munsi. Kubadilika ni kazi ya kila siku. Ngiye kurangiriza aho ngaho. Nataka kumalizia hapo. Ntabwo uzavuga ngo wasangiye na Yesu wamwegereje wamubwiye ngo Yesu we binoga byarananiye bitwarira umvunjire ngo uvuge ngo birangiriye. Hautasema Yesu haya yamenishinda, beba sasa unibadilishe. Haleluya. Amen. Ukeneye kwitoza kandi. Lazima uige. Ukeneye kwitoza kandi. Lazima uige tena. Alarme yigeze kurimbira avuga ngo wige gukora neza. Alarme imeimba ikasema iga kuvuga neza, iga kuzungumza mazuri. Saba Imana, omba Mungu. Saba Imana izabigufasha. Omba Mungu atakuwezesha. Ukeneye kuongera kwitoza. Wewe unahitajika kuiga tena. Ukeneye kugera kuri ndi step yo kwimenyereza. Unahitajika kufika kwa level ya kujizoesha. Haleluya. Amen. Guhinduka, kubadilika, kugera ku rwego gusangira na Yesu ugahinduka, kufika kwa level ya kuchangia na Yesu na unabadilika. Ukeneye kuongera kwitoza. Hapo wewe ni kujizoesha. Haleluya. Amen. Paulo andika aravuga ngo, Paulo akaandika akasema, erega bujya kwitoza ku by'umubiri, kujizoesha kwa mambo ya mwili bigira umumaro muri bike cyane, ina faida ndogo sana. Ni nkaho iriya hirya gym yari yaratangiye, ni kama huko imeanza. Kwitoza ku by'umubiri, kujizoesha kwa mambo ya mwili. Kwa wagira kuri TV 1 vile wanafanya kwa TV 1 2 ibyo byose hayo yote kwija maisani atukirwara ku kibuga, kuenda maisa tunashinda huko, bigira umumaro muri bikeya cyane, ina faida kwa mambo madogo sana. Ariko kwitoza ku by'umwuka, lakini kujizoesha kwa mambo ya kiroho. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwitoza ku by'umwuka, kujizoesha kwa mambo ya kiroho, bigira umumaro muri byinshi, ina faida kwa mambo mengi. Abandi bitoje nibo tuzatwiruka dushaka. Wale ambao wamejizoesha kwa mambo ya kiroho, hao ndio tunatafuta. Abandi bitoje mu by'umwuka nibo wale ambao tunatafuta ni wale ambao wamejizoesha mambo ya kiroho. Nta kindi bazabaturusha, nta kindi. Hawana kitu kingine wanatuzidi. Baturushije imyitozo myinshi. Wametuzidi mazoezi mengi. Baturushije imyitozo myinshi. Wametuzidi mazoezi mengi. Baturushije kwiruka ibirometero byinshi. Wametuzidi kukimbia kilomita nyingi. Baturushije kwikorera ibiremereye byinshi. Wametuzidi kubeba mambo mazito mengi. Baturushije imyitozo. Wametuzidi mazoezi mengi. Una munsi witoje nawe. Leo ukijizoesha na wewe, zakunda. Inawezekana. Amen. Amen. Witoje mu by'umwuka, ukijizoesha kwa mambo ya kiroho, zakunda. Itakubali. Niba uzi ngo kama unajua kamera yanje ishingiro ryayo ryose, utu wa kale wangu mahali inasimamia ni mu kanwa kanje, ni katika kinywa changu. Iyo mvuze ababiri bari kumwazama basopana, nikisema kwa watu wawili walikuwa pamoja, ngao tangira utoze kamera yawe. Wewe anza kuzoesha utu wako wa kale. Haleluya. Tangira witoze. Anza kujizoesha. Tangira witoza kuvuga ibihuza abantu. Anza kujizoesha mambo ya kuruta kuvuga ibitanya abantu, kulipo kuzungumza mambo ya kusambaratisha watu. Haleluya. Amen. Nibuze ngo kamera yanjye shingiro ryayo ryose, kama unajua mimi utu wangu wa kale inasimamia, sinza kunda kundi munatera imbere, sitaki mtu aendelee mbele. Ndo munyeshari, mimi ni mtu wa wivu. Tangira witoze. Anza ujizoeshe kwishimira ibyiza by'abantu, kufurahia mambo mazuri ya wengine. Haleluya. Amen. Guhinduka nuko, kubadilika ni hivyo. Ntabwo uzazuka mu gitondo, hautamka asubuhi wamuzuka ngo uvuge ngo ndahinduka, alafu useme mimi nimebadilika asubuhi leo. Mwitozo wa buri munsi, ni mazoezi ya kila siku kugaza uzagira ugira cyo mpaka utakapofikia level ya kukamilika, umuntu wahindutse, mtu ambaye amebadilika. Haleluya. Amen. Bano bose twabagira ibyo baturusha mu by'umwuka, wale ambao tunawaona tuzidi kwa mambo ya kiroho, na abantu baturushije imyitozo gusa, ni watu ambao wametuzidi mazoezi tu. Na abantu baturushije imyitozo gusa, ni watu ambao wametuzidi mazoezi tu. Na abantu baturushije imyitozo, wametuzidi mazoezi. Mugihe twebwe turyamye, kwa wakati sisi tunalala, bakaja mu myitozo, hao wameingia katika mazoezi. Mugihe twebwe duhuze, kwa mambo ambayo sisi tuko katika shughuli, hao wanaingia katika mazoezi. Ni abo ngaho nibo abantu bagira icyo baturusha. Hapo tu watu wanatuzidi hayo tu. Haleluya. Amen. Kwitoza mu by'umubiri,
Kujizoesha kwa mambo ya kimwili bigira umumaro muri bikeya. yana faida kwa vitu vidogo. Niba munsi muturanye n'iyitaye yiwe agiye kwitoza ku by'umubiri yahita agira ibituza bingana gutya. Kama mimi na hivi nilivyo nikianza kutekereza yitoje mu by'umwuka yangana gutya. Mambo ya kiroho itakuwaje? Haleluya. Amen. Bigira umumaro muri bikeya. Yana faida kwa mambo madogo. Turarangije twavuze ngo tunamaliza tukisema agitangaje cha ajabu wowe kugira ngo Yesu yinjire muri we ni ibintu byoroshe. Ili Yesu aingie ndani mwako ni mambo ya kawaida. Ni ibintu bisanzwe. Ni kitu cha kawaida. Umuntu uri marike turi mudura uririya mu mujyi ba pastor barahazi apfuye kuvuga ngo ngo mwami Yesu uyu munsi ndakwakiriye. Ubwo ngo ze yamazana se n'umwuka wera akamabinjira. Akiwa huko town hata n'umwitozo muto cyane. Ni mazoezi madogo. Ni kitu gito cyane. Ni kitu kidogo sana. Kintu gikomeye. Lakini kitu kigumu. Kitunaniye twese. Cyo kinatushinda sote. Ni ugusangira na Yesu. Ni kuchangia na Yesu. Twavuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Simama katika mlango na bisha. Umuntu niyumva ijwi ryanje. Twakisikia sauti yangu. Azaza nkingurire. Na kifungua. Naje nzinjiriwe. Nami nitaingia kwake. Dusangire. Tuchangie na. Turavuga ngo iyo umuntu ageze ku rwego gusangira na Yesu. Sema mtu akifikia level ya kuchangia na Yesu. Icyo gihaza umuntu wahindutse. Hapo ndipo anakuwa mtu ambaye amebadilika. Umuntu wahindutse. Mtu ambaye amebadilika. Ni umuntu uzugira imirimo. Ni mtu anakuanga na matendo. Mtu wa matendo. Niwe muntu abandi baza bashakisha. Huyo ndiye mtu umuntu wahindutse akagira imirimo. Ni mtu ambaye amebadilika na niwe muntu abandi bashakisha. Ni hao watu mtu huo ndio wanatafuta. Ngusigira umukoro nanje kandi ndawufite ntago ndawumara. Acha nikuachie kazi hata mimi nina kazi hiyo sijamaliza. Nigenza uruvuge ngo jitambue ujue. Se niba narakinguriye Yesu. Kama nimemfungulia Yesu. Nasangiye nawe. Je, nimechangia naye? Na inasangira na Yesu. Nimewahi changia naye kweli? Changa namaze kumukingura numva ko ari byo bihagije. Amen. Nimemfungulia tu nikasikia ninatosha. Nugira amahirwe yo kwimenya nka Zakayo. Ukiwa na chance ya kujitambua kama Zakayo. Ukamenya ko mukingura utarasangira nawe. Na unajua umemfungulia lakini hujachangia naye. Umubwire ngo karibu ku meza mwami. Mwambie karibu katika meza Bwana. Uzensangire nawe bizananiye. Uje uchangie nami kwa yale yaliyonishinda. Uzensangire nawe no kamere. Uje nichangie nami katika hizi tabia. Uzensangire nambo umuntu wahindutse. Uje tuchangie niwe mtu ambaye amebadilika. Ijambo ry'Imana ritugane. Neno la Mungu litusaidie. Amen. Amen.